Kopi sanangan dongo tuong kumatoin sanay. Activity kami hari ini adalah ataupun pada malam ini adalah hai guys, kopi sanangan dongo tuong osonong no ti tuong baino karotulan loho di beginilah keadaan malam pada malam ini. Dai langat good molohin iko ihadanopo Tubaino iti oki sampoguna Doi soirama kosiwatan Koli oku kampung do noko susuwonku Oh sorrow kudi gulu dimasuk oku po di tokoro duokoy diapaku misulok mogu sahawon Doi langat good moloking iko ihadanopo Tubaino hiti oku sampogunan Oh sorrow kudi gulu dimasuk oku po di tokoro duokoy diapaku misulot mogihum dosahawon Doi langat good moloking iko ihadanopo Tubaino hiti oku sampogunan Oh sorrow kudi gulu dimasuk oku po di tokoro duokoy diapaku misulok Doi langat good moloking iko ihadanopo Tubaino hiti oku sampogunan Oh sorrow kudi gulu dimasuk oku po di tokoro duokoy diapaku misulok mogihum dosahawon Harap aku dah
activity kami. Inilah, tara. Apa ini? Nah, apa ini? Apa ini? Ayam. Kita main, Api. Main masak punggung. bukan punggung, buntut ayam dan sayap ayam. Hai, ini siapa? Ayo. Ini siapa nama? Aniska. Tengoklah di sini. Siapa nama? Aniska. Hari Senin masuk derajat berapa? 1, Bu. Tengoklah di sini. Wih. Tengok. Oke. Yang ini siapa? Jordan. Hari Senin mau masuk prasekolah. Umur berapa? Umur 3. 3, 5 tahun. 5 tahun. Buat apa tuh? Masak. Numanda kayo. Numanda kayo. Ya. Ya, kanagi. Numanda kayo. Masak. Masak apa? Masak ayam. Oh. Siapa nama kau? Jordan. Siapa nama kau? Gunsuau. Hari Senin masuk tingkatan berapa? 3. Tingkatan 3. Jadi 3 yo. oke lah. Oke. Bersedia sudahlah, bersiap sedia sudah masuk tingkatan 3. Jadi apa perasaan lah pergi di sini di kebun bapak tua, kebun ini. Kebun. Bosan di rumah. Seronok tak? Nanti. Oke juga. Seronok, meriah. Kan? Ya. Jordan, Ya. apa kau buat? Manggang. Panggang apa? Manggang ini ayam. Ayam. Kenapa buat begitu? Ada tanah. Oke, alright guys. Jumpa esok pagi. Bye.